O, bratski! Dobro je, druže, dobro je, brate. Prti, non stop. Da vidim. Nažalost, nisi krenuo sa mnom, tu si pogrešio. Četvrti dan se lagano bliži kraju, malo sam izgoreo, fantastično proveden dan sa mojim prijateljem i njegovom porodicom. Obišli smo malo grad, Dubrovnik je stvarno prelep, mnogo mi se sviđa ta arhitektura. Sad sam ovdje na jednoj plaži blizu mog smeštaja, pošto sam da nešto popijem, da zabeležim ovdje kratke neke kadrove i sutra se upućujem dalje. Nakon 3 dana vožnje ovaj odmor mi je stvarno prijao. Što se tiče cena, Dubrovnik je ekstremno skup po mom nekom mišljenju, pogotovo za ljude sa prostora Balkana koji zarađuju neke prosječne plate, ali pretežno 90% ljudi koji ovdje dolaze su stranci. Mislim da je zbog serije Igre prestola Dubrovnik postao veoma atraktivan i još mnogo popularniji. 5. dan danas, krećemo pravac Trebinje, nakon toga nastavljam dalje, to jest doručkujem, kupujem kartice i vozimo dalje. Nekih pola sata vožnje, stigao sam u Trebinje. Ispočetka nisam stao, nastavio sam put i došao sam do kraja pa sam se vratio ovdje u jedan restoran, popijem kaficu da doručkujem, nakon toga nastavljam dalje ka Crnoj Gori. Što se tiče vremenske prognoze, veoma je toplo, ali nažalost je vetrovito i ovo je trebalo preskočiti sad. Ima dosta motora, dosta ljudi zbog tog motoskupa jučer, mislim da je završeno. Nadam se da je sve prošlo kako treba i da nije bilo nekih problema. Samo da još proverim ovo. Tu je sve spremno.
nosim ove digove pantalone, ne nosim ove što sam kupio za motor, jer bi tim pantalonama baš pokuvao. Što se čuje. Tako da, dobre pantalone, ubacio sam ove štipike za kolena, mada ne stežu kad sednem, ipak moto oprema mora da žulja. Trebinje jako lepo, sviđa mi se, sad ću malo da se provozam tu, da napravim tu kroz centar, neću ići do šetališta. Kako sam jednom proklizao u kružnom toku, dobro je druže, dobro je brate. Nekulturni vozači maksimalno, znači kada je u pitanju Balkan, to je takav bezobrazluk i nekultura i jednostavno nemaju poštovanje nikako u saobraćaju. Lepo, dosta prirode, dosta parkova, dosta hladovine u ovim toplim danima, dosta nekih spomenika, znamenitosti, evo ovdje je crkva. To, bratski! Došao sam malo kroz grad, ja iskreno pumpu nisam vidio. Se vrtao tu neke jednosmjerne ulice i ovo i ono, ali valjda ću naleteti ovdje negdje sada na pumpu. Evo je pumpa, konačno nađe se, pita se na čovjeka uspiju gdje, šta kaže, ka bileći, to je, evo našli smo, tankam i nastavljam dalje. Opa. Malo sam se ovdje provozao, istrošio gorivo ovdje da natočim, mislim da ovdje je jeftinije nego... On je sam promijenio brzinu, obrtaji su bili lagani i on je u sred krivine promijenio brzinu. Nema trzaja, nema cimanja, ali opet nije to baš najbolje. Prelaz sa Crnom Gorom uz pesmu Hoćemo li gore dolje do te lijepe Crne Gore. Otvoreno je 24 sata, to je isto dobro. Evo braća iz Austrije, kamperi neki. Dobro je, lepo je napravljeno, ima prostora, nema gužve, ponedeljak, odlično, odlično. Treba sam ih obići, ali ajde, nema veze, ne žuri, ide. Po navigaciji 25 minuta, mada ovo nije tačno, jedno ga vrti non stop. Evo ga neki braćala sa Afrikom, eto kako ima dobro pojačanje za sic. To ne bi bilo loše da kupim, njegov je, a njegov ima dodat dole menjač. On je to naknadno ugradio. Dva kofera, ovo ono, i potrpao sam više nego ja. Lepo, lepo.
nije bilo velikog zadržavanja na granici, nije bilo ni gužve. Ako je ovdje sad dobra navigacija, znači 25 km do mesta gdje ću napraviti pauzu, čini mi se da je lep Vidikovac i hladovina. Idem da se hidriram i nakon toga idem dalje. Poslije toga ću vjerovatno stati u neki restoran da ručam i onda nastavljam dalje da stignem na liturgiju večernju u 5 sati. Pre toga malo eto da se pomolim što se kaže, da kupim nešto nekome i onda noćim pod Ostrogom. Prvi put, vidjet ćemo kako će biti. Uz Božju pomoć i pomoć Svetog Vasilija. Pogledajte krave, jedu cigle, ali nije loše. Crvena stijena na 13 km odavde. Znači, bistri sok od divljeg šipka, ali taj najbolje. Može otvoriti. Svaki je dobar. Svaki je dobar. Evo vidio, svega ima. Svaka vam čast. čast. Kažem koji ćeš ti po želji. Aj, taj nisam pio nikad, da vidimo. O, svaka vam čast. Mogu ja iz flaše, a? Sjedi ovdje iz flaše, nemam. Samo prirodni šećeri. Odlično. Sviđa mi se. Kako se vi zovete, babo? Svakome se sviđa, samo što ja ne znam jezik. Kako se vi zovete? Cvijeta. Cvijeta, eto pozdrav za baba Cvijetu, kogod ovdje prolazi put Nikšića, nek svrati, neka kupi sok. Sve je domaći, sve domaći proizvodi. Loše mi drži baterija. Sad ću da prebacim ovu od mog prijatelja Milančina. Milančino, veliki sportski pozdrav. Nažalost nisi krenuo sa mnom, tu si pogrešio. Idem dalje, nešto su mi rekli ovi Italijani. Vamo na Vidikovcu kaže da ima neki blatnjav deo puta. Ne znam kad će i kako će to biti. Malo zastoja na putu, au brate mili, juj.
Ekipa je spremna, nakon kratke pauze i hidracije krećemo dalje. Prijao je odmor, malo hladovina. Uskoro smo gore. Treba preskočiti, a? Pomislio sam da će braćalo da mi izleti, da će da mi iseče, sreća nije. Eno, vidi se odavde u stenama manastir, tamo gore, ne može da dobaci kamera, treba nam par minuta. Trenutno smo na 5 km od Ostroga, ovdje je malo tesno, nevjerovatno. Blizu rampa, ovdje ima rampa zbog prevelike gužve, moraju da regulišu saobraćaj, jer bi jako puno turista ovdje dolazi da obiđe ovu svetinju. I put je ono zeznut, što se kaže. Odavde ljudi uglavnom idu pešaka skroz do gore, ja sam ovdje kao mali dječak išao pešaka sa majkom i sa bratom. Imate jedan put kojim se ide. Trnovit pre svega i lepo iskušenje. Momci su se odvojili, ja sam stao da namontiram kameru na kacigu, da se malo lepše vidi. Ovdje obično bude mnogo ljudi, red isto bude dugačak, ali danas ponedeljak pa nije neka gužva. Evo, kao što vidite, ljudi su se spremili za noćenje, zauzeli mesta. Polako, evo idemo sada do glavne tačke.
8:30 uveče. Dan je prošao jako dobro, vožnja je protekla sasvim ok. Upoznao sam momke iz Aleksinca, pozdravljam ih ovim putem. Momci me pozvali da popijemo piće, malo smo se družili, provozali zajedno do Ostroga. Ovdje sam sreo momke iz Pančeva i Omoljice. Također mi je bilo drago što sam ih video, malo smo se ispričali. Nakon toga sam otišao ispod do nekog restorana da pojedem nešto i vratio sam se ovdje. Noći ću ispod manastira na otvorenom nebu, bit će nekih 20-30 ljudi, možda i više, nisam baš siguran. Radni dan je tako da nije prevelika gužva. Nadam se da neće biti mnogo hladno. Smestio sam se tu pored česme, imam vreću za spavanje, imam ćebad, imam sve što mi je potrebno. Još malo da pročačkam telefon, da se čujem još sa još nekim i idem da spavam. Pričak sada s jednim gospodinom i ja rekao koliko će spavati, rekao 23 ljudi, kaže on, ma kakvi, kaže bit će preko 100 ljudi, kaže dolaze sve do 12.